Joining a mayalong CEM tuliram longhang karbiang long ki give and take policy ave puke chinilor pensi kidip lupu sarsing inleng akoy kipi. ASDC as a song hin pen karbiang long autonomous councils CEM tuliram longhang karbiang long liki give and take policy ave ke ha Guwahati pinealong si kidokepu kaningje radaphan kapachabaya puthak ASDC as a hin pen pherangke me kangni tangti alang litum kaningje alam thile arju exinem. Havang along alang itu BJP program ahud aja kadang-kadang betul kan lam coba ikan ini tegang taksi nilitum isi raba kan kapasi itu kangtung. Ashal so mailong kuliram ronghang jasemet sonilam tekan ini tu. Iso nabangke give and take avi karbiang ke selang itu. Asi give and take ko prajar ben Guwahati bhancok. Ke ceng selang ni ninje lo. Lapet hini alang ikan ninje bangke karbiang long li inci si da Meghalaya phanda ni tunge PTT pe give and take da avege kolam selang liban kaninje lasi tuliram rohang bang da sonilam monitu waktu isi bangalang li give and take putha heglor pen information bang alang li patu joilo ba kali plong alang li give and take alang bang chini ne let si a joile si kata solam ni de kang rong sen tu itu lasi inci hini kolam kali give and take bangke ha samudan rong helan pedak inghilang soang laga jirgin dengan parlo la penge pu havang pedak lang honjara kaduk kawe isi 1624 square kilometer ke thedung west karbiang long li achi tim dukai ge Meghalaya phan ki pidet ji phamsi 2021 lingkan Assam pen Meghalaya chief minister bangni tum Delhi long MOU chetok edlo la bangke lapen pining apong Meghalaya government pen hada deputy chief minister madami ninje verlo 15 August aprang ke la solong li the block 1 block 2 kubani to Meghalaya tum kachelong thulo puke officially si bangkaninje la si niritum thegdulong la sohut sita karbiang autonomous council pen punon la pen geda Assam government pen punon jong si give and take ave product de people si lamboy la tum lampa pibedet la pen karbiang autonomous council pen da la sohut people si kamki ave det lo la si inci si hini kolam kali ke thedung long le si Meghalaya so ke ponji la pen soni bangke alang ni pulo jela ke karbiang long ke give and take ave la ke ha Guwahati pen ko krajar puselang li pu si talang ni chini ne la so lambang la west karbiang long le give and take kapat chunji phang Pijus Hajurika phan chairman selam si latung dak regional committee seng halo so regional committee ke amria MSc diu famous laida member lo Chithonga MSc Obhijit Krota member lo Sochenga MSc Hetsirong Harda member lo lapen amrenga MSc lidaterang pi dame dak member dulu lasila so regional committee ke seng ke hak kokrajar ba Guwahati farman kapacheng YG phale la so regional committee ke seng kali la ke la west karbiang long le Meghalaya phan ki PG pu hala so process kapat chunji phan se la so regional committee bangke ke seng la sini litun chuning rilo tuliram ronghang karbiang autonomous council CEM phan nangli muda la toy thola pen hoito la so hormu bangke patu nangni la bangke nang lidat politics joine rat phan kapamang hua kam bangke nang liklem ke dia la raratun hala ke chok che ke than along agriculture de dun taba bangke claim nang ni pusini tum rat phan chuning rilo ta sila solo ko ni tum chuning ri tuji bangke karbiang autonomous council pen la give and take kroi great ko kutha karbiang long le Meghalaya phan pipe PTK ko kutha special council assessment che phara nang litum resolution isi dengnai pusini tum demand lo la so resolution bang nang litum Assam governor la pen ge Assam cabinet la pen ge India home minister pun atum chelo nei je 1951 13 April ni nitum long wi ke chelong tang adu ya hoya teng ban du thim ni da ka tha give and take ta da ge wan long wi ha Assam kona ne lo pre Guwahati ha Gwalpara give and take nitum chidin de sa karbiang long ma so give and take wan long le ko ba nang tum council of special session che phabe resolution deng serak non la pen hini bangke la so a give and take apa chunji bhan ke seng a regional committee hala ban non ma dissolve bai ku karbiang autonomous council ban resolution deng nei busi nilitum pinia pherang ke mai pen autonomous council bhan ni tum isi chining rilo